Haka jing lakai under 19 Cricket World Cup semi-final happening ke Afghanistan Pyrshh ke India. Haba Pyrshh ke jing lakai ke samlaya lakai ke India. Kilo khor ke nam job padin bukilala ban pelim ya ke samlaya lakai ke Afghanistan dah nyaw wicket. Badha ke jing lakai weron lala ban kamai du shis pak khatsan runs nak benta ke India. Baleng bang ke jing job ke India ke layo ban Rung ke final. Haka jing lakai Coppa Italia quarter final happening ke Inter Milan Pyrshh ke Torino. Haka jing lakai ke Inter Milan kalau khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Torino da arla kawai. Badia gini ke argol jong ke Inter Milan laya ban tap leng bong poni. Haka minit ke balai peusan bodo andi haka minit ke basau peu nyau. Haka jing lakai French Cup round 16 happening ke Troyes Pyrshh ke Lens. Haba Pyrshh ke jing lakai ke Lens kalau khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Troyes da saula ar. Haka jing lakai Copa del Rey quarter final happening ke Alaves Pyrshh ke Real Sociedad. Haka jing lakai ke Real Sociedad kalau khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Alaves dan laila ar. Agway par kecing lakai Copa del Rey happening ke Valencia Pyrshh ke Athletic Club. Haba Pyrshh ke kecing lakai ke Athletic Club kalau khor ke nam job hadin bagalala ban pelim salit ya ke Valencia da arla kawai. Badi aga gol penjob ke Athletic Club kalau yo pencap haswa ban kod kecing lakai kata hak minit ke kendai peu plus nriu. Haka jing lakai EFL Cup semi-final second leg happening ke Manchester City Pyrshh ke Newcastle. Haka jing lakai ke Manchester City kalau khor ke nam job hadin bagalala ban pelim sok ke Newcastle da laila kawai. Haka jing lakai second leg bat san la kawai haka gol aggregate. Badi agi ni gilai gol jong ke Manchester City layo ban tap ar gol dau Omar bat shikol layo ban tap dau Legendars.